ndagukunda cyane, koko ndagukunda cyane, mukama sinoronka uko ndabivuga. Dawa twese ugiye mu ijuru, reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndabivuge ko ndakubaha mukama, ndabivuge ko ninazi izina ryawe ryoryo ari ryo rikuri igisuzuguro ku buzima bwa twebwe abana bawe. Mukama Yesu Kristo mukunzi mwiza, wowe jambo w'Imana, wowe soko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye. Yesu ndakuri naje n'umutima wanje wose, ndagukengurukiye cyane kuko wancunguye, ndagushimiye cyane kuko wambohoye, ndagushimiye cyane kuko untera iteka ukantandukanya n'ibisuzuguriro bitandukanye. Mukama Yesu niwumve gusenga kwacu, urabe byiza amarangamutima yacu azamukiye kuri uyu musozi, uheze uyahembure. Ndasabye ngo amaraso yawe meranda dutwikire Yesu, ndasabye ngo imbabazi zawe zitubeko Yesu, ndasabye ngo urukundo rwawe rutubeko Yesu, ndasabye ngo impuhwe zawe zitugereko. Ese mukama utokwigera uturyajyanye no mu kantu na gatoyi, kuko natwe twahisemo kutakuryajyanye. Nurabire ku bisokuru bibi byacu ngo havure udukubita inkoni, dukubita kwa kanywafu kwawe. Ahubwo raba uyu mutima tuzananye muri iri zamu ryo hagati ya saa sita na saa cyenda, uheze uzamurira amarangamutima yacu kugusenga, kukuninaza no kwakira ijambo ryawe nk'ukuri ku buzima bwiza. Ngira neza uhembura abana bawe duhuriye muri iri zamu. Ngira neza uhembura abana bawe duhuriye muri iri zamu. Ngira neza uha umugisha bariko barawugusaba, kandi ubwiza bwawe bubane natwe. Turinde impanuka, turinde imibabaro, turinde agacinyizo, uturinde ibisuzuguriro, kandi uzoba ukoze cyane. Rabagiza bariko baragusaba umugisha, rabagiza bariko baragusaba amahoro, rabagiza bariko baragusaba urukundo, rabagiza bariko baragusaba igikundiro, rabagiza bariko baragusaba ubwiza, rabagiza bariko baragusaba ubwizigirwa. Mukama humanura abahumanye, mukama renganura abarenganije, mukama nezereza abafise imibabaro. Turinde ibyonyi by'ubwoko bwose, turinde agacinyizo k'ubwoko bwose. Nurabe intege nke zacu, niwumve gusenga kwacu, niwumve gutakamba kwacu. Uhezagire twebwe, uhezagire abo dukomoka ko bakiriho, abatakiriho twitandukanije nabo, ntibakadusange mu ndoto ngo babuze amahoro ubuzima bwacu. Abariho tubasabiye umugisha, tubasabiye impinduka, tubasabiye ubutwari, tubasabiye ubudahangarwa. Hezagira abadukomoka ko mw'isi y'ibigaragara no mw'isi y'ibitagaragara. Turashaka ko imbabazi zawe ziba muri twebwe,
turashaka kwinyigisha igira ikibanza muri twebwe. Turazamutse kuri uyu muhingamo, uyu munsi n'umunsi ugira gatatu kuvana turose zangabirana. Turashaka ngo imbabazi zawe zigaragare kuri twebwe nk'uko Wese abivuze mu kigabane cya 6. Mukama ntiwigerure ngo uduhe umugongo, Mukama ntiwigerure ngo uduhe umugongo. Hangana n'ibiduhangayikishije, boha ibyo byose bigomba kuboha imigisha yacu, gomorora ingomero z'imigisha kuri twebwe. Twaragusezeraniye ko nuduhezagira tuzohezagira ibiremwa byawe. Twaragusezeraniye ko nupfumbatisha ibiganza byacu tuzokuryajyanya kimwe muri 10. Twaragusezeraniye ko nutwambika tuzambika abandi. Twaragusezeraniye ko nutubohora tuzobohora abandi. Tugirira imbabazi, tugirira impuhwe, duha umugisha, duha umunezero, duha ubwiza, duha ubwizigirwa. Twaragusezeraniye ko nutugaburira tuzogaburira abandi. Mukama nurabe ryiza ubuzima bwacu, Mukama nuhezagira ibiganza byacu, Mukama nukomeza uruhanga rwacu, Mukama nuduha ubudahangarwa uzobukoze, Mukama nuduha ubudahangarwa uzobukoze, Mukama nuduha ubudahangarwa uzobukoze. Nezereza twebwe abana bawe, uhumanure twebwe ibiremwa byawe, uduhe ibyiza n'ibyishimo, uturinde kubabara. Twagurira imbibe twagukiwe. Ndiko ndasenga nk'umusabyi wawe Yabesi yarasenze aravuga ngo mu kwibaruka mawe ariko aranyibaruka yarababaye, araheza nyita Yabesi. Ngo none ntabarungirire neza Mukama, wagura imbibe zanje. Ukuboko kwawe kubane nanje, ukuboko kwawe Mukama ni kubane n'abadandaza bagira umugisha, ukuboko kwawe ni kubane n'abanyeshuri bagira ubwenge, ukuboko kwawe ni kubane n'ababyeyi bubake ngo zigume, ukuboko kwawe ni kubane n'abakiri bato batabagwa, ukuboko kwawe ni kubane n'abakomeye barushirizeho gukomera, ukuboko kwawe ni kubane natwe kwa shetani kutuveko. Hari ukuboko kwa shetani dushaka kwitandukanya natwe. Shetani ukuboko kwiwe kwabaye kuri Yobu, abana biwe barahwera. Mw'izina rya Yesu Kristo turasuguwera kw'abana bacu. Shetani ukuboko kwiwe kwabaye kuri Yobu, ubutunzi bwiwe bwose buragenda, ingamiya ziragenda. Mw'izina rya Yesu Kristo turase ku ukuboko kwa shetani kuba kumwe natwe ngo dutakaze ubutunzi Imana yatugeneye. Shetani ukuboko kwiwe kwabanye n'ubuzima bwa Yobu bugira ibihute, ubuzima bwa Yobu bugira ingwara z'urudubi z'amayoberane. Mw'izina rya Yesu Kristo turase ku ukuboko kwa shetani kubana n'ubuzima bwacu. Ukuboko kwa shetani kwabanye n'umugore wa Yobu, umugore wa Yobu aratuka Yobu ngo tuka Imana upfe, aba imushukanye kuri Yobu. Mw'izina rya Yesu Kristo turase ku ukuboko kwa shetani kuba kumwe natwe ngo ducanemwo cyangwa dusuzugure abacu Imana yaduhuje. Ukuboko kwa shetani kwabanye n'abatsopfari kubana n'abare, maze baraheza bacira urubanza Yobu. Mw'izina rya Yesu Kristo turase ku ukuboko kwa shetani kubana n'abakunzi bacu ngo bavure baducira urubanza, badutetereze kandi bacume imitima yacu imungu. Dawa twese ubwagiye mu ijuru, rabagiza amarira ari mu marangamutima y'abana bawe, rabagiza agahinda kari mu marangamutima y'abana bawe. Duha agahimbare kuko uragafise, duha umunezero kuko urawufise, duha igikundiro kuko uragifise, duha amagara meza kuko urayafise. Mukama nuduha ibyiza, waratubwiye ngo nimuze mudodore, ngo mwebwe muri ababyeyi babi, ngo nimwo kwima abana banyu ico bariko barabasaba, ngo niba basaba umukate ngo mubahe ibuye, ngo niba basaba ifi ngo mubahe inzoka, ngo mwetwe so wanyu wo mw'ijuru ngo siwereka guha mutima mwenda bariko baramutakamba. Turamutakambye kukazana bishasha, turamutakambye kukazana ubuzima bushasha, turamutakambye kukazana amahirwe mashasha. Ngiyi impamvu turiko turagusaba mutima wa mweranda,
nuko ibyo dukeneye byose, byaba ibyo kurya, byaba ibyo kunywa, byaba ibyo kwambara, ya mafaranga yo kwivuza, ya mafaranga yo kwifukafuka, byose ibyo dukeneye bizanana n'ububasha bwa mutima mweranda, kuko ngo yarabundikiriye isi maze isigira ishusho. Natwe turashaka kugira ishusho y'abana b'Imana, turashaka kongera ugashibura icyaha cyacu n'icyayi cyacu, turashaka ishusho y'abana ba Rudasumbwa, turashaka ishusho y'abana ba Mushobora byose, turashaka ishusho y'abana ba Nyen'Ijuru n'isi. Iri sengesho nirize rikuri ntambamye ku buzima bwacu, iri sengesho nirize ridutandukanye n'agasuzuguriro, iri sengesho nirize ridutandukanye n'urusaku, iri sengesho nirize ridutandukanye n'ubugome bw'abisi, iri sengesho nirize ridutandukanye n'ubukene, iri sengesho tuzamutse kurigira kugira ngo amarangamutima yuzure urweze, umubiri ubone kubohoka, imitima ibone gukomera. Dawa twese ubwagiye mu ijuru, mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo niyo turi gusengera. Uyu mwanya iri sengesho nirihinduka umukasi, wa wundi ukata iminyororo y'abarozi, wa wundi ukata iminyororo y'abapfumu, wa wundi ukata iminyororo idutandukanya n'amasezerano. Dawa twese ubwagiye mu ijuru, iri sengesho turi kurisengera mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, uwazutse, uwazukanye ubuzima bwacu, uwaduteguriye kuba ibyaremwe bishasha, uduhembura kubw'ububasha bwiwe, udukiza indwara zitandukanye, udukura kw'imivumo, udukura kw'impanuka, udukura kw'imitongerero mubi, wa wundi twihuza nawe, karandi katuvako, imikoshi katuvako, ubukene bukatuvako, akabaregwe kakagenda, ubusambanyi bukagenda, ububeshi bukagenda. Dawa twese ubwagiye mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo watsinze, mu izina rya Yesu Kristo wanesheje, mu izina rya Yesu Kristo wazutse, niyo turiko turasengera. Nuturabire mu gisokuru cyacu kibi, turabire mu mbabazi z'amaraso yiwe yaviriye i Gologota ngo atweze, turabire mu mbabazi duhabwa no kutakuryarya kimwe muri 10, uturabire mu bubasha duhabwa bwo kumva ijambo ryawe. Uyu munsi byacu bihinduke, uyu munsi byacu bigira ishusho, uyu munsi Rusiferi yomoke, uyu munsi mu jambo ribigire tongera ku buzima bwacu riteshwa agaciro, riteshwa agaciro. Izina rya Yesu Kristo, uyu n'umwanya wo kurandura, uyu n'umwanya wo guhonya, uyu n'umwanya wo gusitura, uyu n'umwanya wo gusenga, uyu n'umwanya wo gucana igicaniro cy'Uwiteka, uyu n'umwanya wo kuzana umubavu umota neza, uyu n'umwanya wo gukura umurozi ku buzima bwacu, uyu n'umwanya wo kwirukana urupfu ku buzima bwacu n'ubw'abacu, uyu n'umwanya wo gukura impanuka, uyu n'umwanya wo kurandurana n'imizi ubugome, uyu n'umwanya wo kwitandukanya n'ibyago uko bizana ibyago, uyu n'umwanya wo kubwira Imana ko tuyikunda, uyu n'umwanya wo kuzura abacu bariko barayobwa n'amarangamutima yabo yakomeretse, uyu n'umwanya wo guhamagara igikundiro, uyu n'umwanya wo guhamagara ukwemegwa, uyu n'umwanya wo kugira umwete wo gusenga, uyu n'umwanya wo gufata imikorere y'abarozi. Ndatembera, ndagenda, ndasitura, ndahonya, ndarandura mu izina rya Yesu Kristo. Imbuto yose yabibwe n'umwasi, iyo yabibwe mu gihe abana b'Imana bari basinziriye, iyo yabibwe mu gihe abana b'Imana bari basamaye, iyo yabibwe mu gihe abana b'Imana bari bihebuye, iyo yabibwe mu gihe abana b'Imana bari kwirigara ribi, mu izina rya Yesu Kristo amaraso yasesekaye i Gologota. Uyu munsi ndayogamwo, uyu munsi ndayozamwo abahungu n'abakobwa b'Uwiteka, uyu munsi ndatura umugisha kandi uraba, uyu munsi ndatura imbabazi kandi ziraba, uyu munsi ndahamagara urubyaro. Umaze imyaka 4 widodomba, umaze imyaka 4 usenga, umaze imyaka 4 wirukanga, umaze imyaka 4 witandukanije n'abapfumu, urarondera umugisha w'Imana nurawuronka, urasengera ingwara ariko zikomeza gukomera mu nzu yawe, urasengera ubwenge bw'abana bawe ntibuze. Uyu mwanya birahindura isura, uyu mwanya birahindura isura, uyu mwanya birahindura isura mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso ya Kristo aratembesha icyago, amaraso ya Kristo aratembesha icyaha, amaraso ya Kristo aratembesha ikizira, arakuraho imigina n'inginagina, arakuraho ibisokuru bibi, arakuraho agahinda, agahimbare kari
karinshira, agahimbare karinshira mu marangamutima yawe. Urukundo ruraza, urukundo ruraza, ukwiyunga na bene wanyu biraza. Mw'izina rya Yesu Kristo. Umaze imyaka myinshi wararenganije niwatunga, waribwe niwatunga, warishe niwanezerwa, wakora inda niwagira igikundiro, wakora inda niwagira icyubahiro, waranyanganije niwanezerwa. Uyu munsi birahindura isura. Pfukama wambaza izina rya Yesu Kristo, niho honyine ushobora kubohoka. Turiko turinjira mu isaha saa 9, iyi saha ntigusiga uku. Bohoka, bohoka, bohoka. Ibisato byanyu ubwenge bwawe bigatuma uba umunyengabire, bigatuma uba umunyempano, ariko bikanka ko hari ubutunzi bugera uherereye, ariko bikanka ko hari ubutunzi bugutumbera, ariko bikanka ko hari urubyaro rugutumbera. Wabiruka bigwa, noneho byarase, nacyo utakoze, warivuje birakomera. Ntiwahangayikishijwe n'amafaranga yo kwivuza, uhangayikishijwe nuko atacamwa warose mu kwivuza kwawe. Uyu munsi wivujije mu buryo budasanzwe, ko washimye kutaryajyanya Imana, ko washimye kugendana n'Imana, ko washimye gutinya Imana, ko washimye kubaha Imana. Uyu munsi birahindura isura. Uyu munsi urahabwa ijambo, uyu munsi urahabwa ijambo, uyu munsi urahabwa ijambo. Mw'izina rya Yesu Kristo. Hana yawe ijambo n'umuhereza nk'uka Eli yari yabanje kumutuka, ambwira ngo wa mugore mupfapfa, ngo wabuze aho uborererwa, ngo uza kuborerwa mu nzu y'Uwiteka. Uyu munsi abagututse, abaguhemukiye, uyu munsi abakwise amazina atariyo, uyu munsi abakwise amazina utitwa, uyu munsi abasakurije ku buzima bwawe, Uwiteka araje guhindura izina ryawe. Baraterateranye, baterateranira mu nsi rimwe, baraza. Uyu munsi barasanzazwa n'icyo Umukama agiye kugukorera ntamubwizera. Uyu munsi barasanzazwa n'icyo Umukama agiye kugukorera. Ana ngo yaratashe yizere muri iryo jambo Heli yamubwiye. Ana yari yagize ubwenge n'ubwitonzi, avuga uti ncereke yawe ntabwo ndi umupfapfa, ahubwo n'agahinda mfise ku mutima ndiko ndabwira Imana. Yari kabombagura iminwa, yari afise isoni z'uko Peni nayo vyumva akamutwenga akamuca intege. Ibyaguciye intege bigiye kwemezwa, ibyaguciye intege bigiye kwemezwa, ibyaguteye ubwoba bigiye kwemezwa. Kanatsinda ntitwarazwe mutima w'ubwoba, twarazwe mutima w'Imana. Umwe twaraye duhawe, umwe turiko turanagurwamwo muri uyu mwanya, umwe turiko turuzuzwamwo muri uyu mwanya. Nazakorere muri jewe, nazakorere muri wewe, byose bihinduke, byose bishasha. Ana yaratashe aravishiro aragenda. Iryo joro ngo Samueli yinjira mu nda yana. Mukama Yesu Kristo umukozi mwiza, Mukama Yesu Kristo rumaranimba. Yesu we urasenga ukanyumva, Yesu we murasenga ukanyumva, Yesu we n'amasenga ukanyumva. Uri umumarayika ari hejuru y'abandi bose, uri Imana nka so. Waratubwiye ko ugiye mu ijuru kwa Data, waratubwiye ko icyo cyose tuzosabisha izina ryawe tuzogihabwa. Ndasengeye abana bawe batunujwe n'ukubura urubyaro. Mukama Yesu nungirire neza. Kwitwa ingumba wubatse birababaza, kwitwa ingumba wubatse birababaza. Ntushingire ku myaka yabo babayemwo mu buto bwabo, ntunashingire ku bisokuru bibi byabo. Shingira ku ruku kwizera ndagufitiye, ushingire ko ari izina ryanditswe kuri iki gicaniro. Yesu umuha umugisha w'urubyaro, Yesu umuha umugisha w'urubyaro. Yaravuze ko adakangwa n'imyaka afise, yaravuze ko adakangwa n'imyaka asenze, yaravuze ko isaha yiwe iri mu gushika. None nanje ndabyatuye nishike. Yesu, Yesu utatubwira ndamani mwe rudende, uko muhana imirimo ni mwebwe mukuzi. Ariko magaze mu isezerano rya Isaya mu kigabane cya 44 murongo wa 26 havuga ngo ijambo ryose, ngo ijambo ryose, ngo ijambo ryose rirungitswe na mutima mweranda, ngo Imana irekeresha ibimenyetso n'ibitangaza mu matwi waryumvise akaricakira. None Yesu Kristo umukozi mwiza, uwakirira ijambo akarigira gwiwe nahezagirwe, uwakirira ijambo akarigira gwiwe nahezagirwe. Urose ibibonda bariko barabigusaba, n'ababaye ingumba mu butunzi nubahembure. Baratutswe ngo bakenye kuko bakwizeye, baratutswe ngo bakenye kuko bakwizeye. Uyu
munsi bindura isura, abana b'Imana nabo guhezagirwa, abana b'Imana nabo kuronka aho baba, nibakura intekera ku mutwe, abana b'Imana nabo kuronka ico bafungura, nibatubukura umukanda wa vubi. Mpagaze muri za 35 noneho harambariye ngo kuri uyo musozi, reka uyu musozi uyu mwanya, reka uyu musozi biyisitidiyo restaurant komera Kristo ni muzima, tuhagarare ko twese aho turi ku mpande zine z'isi, ngo zobambura imikanda mwatubikishije inda zanyu kubera inzara, mw'izina rya Yesu Kristo witeka hembura ubwoko bwawe bugushingira inahe. Wavuga ngo uwo munsi nzobambura amakanzu y'ibigandaro, twambure za kanzu zivuga ko ataco tuzovamo, twambure za kanzu zivuga ko ataco turico, twambure za kanzu zivuga ko ataco tumaze, twambure za kanzu zivuga ko ataco tumaze, twambure za kanzu zibumba, twambure za kanzu zivuga ko twasaziye iwacu, twambure za kanzu zivuga ko turi abarozi mw'izina rya Yesu Kristo, twambure za kanzu zivuga ko turi ibinebwe, bigaragaze kanatsinda ibyamwa twamwa, ngo nibyo biranga ko turi abana bawe. Kwa Yesu Kristo mukozi mwiza, waratwemere kuzotubagira ibibyibushe, waratwemere kuzoduha umuvinyu ukasuye, duhe ikinezero, duhe ibyishimo, duhe natwe twaragusezeraniye ko nuduha tuzotanga, twaragusezeraniye ko nutunezereza tuzobigaragaza. Kwa Yesu Kristo mwongere mwiza, dusige uko Samuel yagiye gusiga Dawudi, kandi umwami wa mbere w'Isirayeli Sawuli atarabwiteze. Nudusigire mu maso y'abatwenzi, dusigire mu maso y'abagome, dusigire mu maso y'abiyorobetsi, dusigire mu maso y'abafarisayo n'abasadusayo, kumwe abikorera Petero na Yohani, natwe nubidukorere. Waravuze kuri Imana idahinduka, uravuga kuri Imana y'urweze, Yakobo aravuga kuri Imana mushobora byose, Isaka yaravuze kuri Imana mutananirwa, Yozefu we byaramurengeye avuga ngo uri Imana umwitaho naho yananiwe, ngo uri Imana imuteturo naho yateterejwe n'umuryango wiwe, aravuga ngo uri Imana yamutoreye mu gihugu kitarica amasezerano kimugirica amasezerano, uravuga ngo uri Imana yamutoye mu gihugu c'abanyamahanga, dutorere muri ubu bukene udutungishe. Zaburi ya 24 niyo magazemwo muri uyu mwanya, irambwira kuri Imana y'inzabu n'ifeza biturose turabishaka, tuzobikoresha iby'ikimasi mu bw'inyungu y'ubwami bw'ijuru. Turagomba kuba ambasaderi bawe, na mu ambasaderi w'umuperezida apfa kenye, na mu ambasaderi w'umuperezida apfa asuzuguritse. Hoyaye watanze ingabo nyinshi ngo zipfe ku bwacu. Turahagaje ku munara wacu w'amasengesho, turahagaze ku munara wacu w'amasengesho, turatandukanije gusenga n'ukundi, turazi neza ko ufise ibyo wibwiriza kutugirira ni bwiza ntabwo ari bibi. Niryo jambo ari mu buhanuzi bwa 29:11, waravuze ngo ico nibwiriza kubagirira ngo ni ciza si kibi. Muri Yeremiya 45 waravuze ngo ni jewe ndeka ikibi kikaba, ngo na jewe ndema ni ciza. Rema ibwiza nyaguhora ku ngoma, uyu musi sinkurekura udahezagiye ubwoko bwawe, utabatandukanye n'ijera amashetani, utabatandukanije n'imivumo. Iyi saa 9 nigaseruke, abana bagitunuye, sindiko ndategeka, ndiko ndinginga. Kandi Yesu yatubibye mu isezerano ngo nimwasaba data mukamusaba no kwizera, mukamumaze gututurwa kubw'ijambo ryanje, ngo data azoba ibyo mwamusabye, ngo kandi muzogire ko mushima mumukengurukira ko ibyo mwasabye byose yabyumvise. Ndagushimiye ko umvise gusenga kwanje, ndagushimiye ko umvise kubohoza abahungu bacu, nibahebe kunwura umogi, nibahebe kwisambanya, nibahebe gutsingana, nibahebe kuboregwa, nibahebe kwishikana kwa shetani, nibahebe irari. Umvise ko nasengeye abakobwa bacu, nibakugwe kwicankiro, abo wageneye kurongogwa nibarongogwe, abo wageneye kubaka nibubake, abo wageneye kunezerwa nibanezerwe, abo wageneye kukwishikana ko nibakwishikaneko, abo wageneye kugukorera nibagukorere, abo wageneye kurima nibarime bimbure, abo wageneye kudanaza nibadandaze bunguke, abo wageneye korora niborore.
umurozi nakagere mu ruhongore rwabo, abageneye mwami Imana kwigisha nibigishe, kandi byose tukore mu bumwe bwawe. Urakoze ko umvise gusenga kwanje, urakoze ko umvise gutakamba kwanje, urakoze kunyemere guha ibibonda bariko baragusaba. Turakeneye generation kubaha, turakeneye generation twapfukamiye, idakomoka mu kwabirana gusa, ikomoka no mu gupfukama. Turakeneye ingo twapfukamiye zidakomoka mu bwiza gusa, zidakomoka mu bwenge gusa bw'isi. Turakeneye abakristo bakubaha, turakeneye abatarapfukamira Bayali baturose kubwira isengesho. Turakeneye mwami Imana nyagora ku ngoma, ibyananijwe, ibyo tutarose dukoresheje amafaranga, uyu munsi biduhe. Turasa akajagari, turasa uruvugo, turasiga isuzuguriro. Ibyabaye kuri Kristo yazukanye natwe. Zaburi 103:15 irambwira ngo ubuntu bwawe buraturengera, ubuntu bwawe buratwuzuza, ubuntu bwawe buraduhembura. Kandi iyo Zaburi irambwira ngo imbabazi zawe ngo zituma ibyaha byacu, zituma ubugome bwacu, zituma ibibi byacu ubishiburira mu burengero, natwe duhagaritse mu buseruko. Urakoze mwami Imana nyagora ku ngoma, urakoze kuri uyu mukobwa yarafashe musi y'ibere ry'ibubafu, umukijije umusonga waho ruzuriga ubukiza, yarawumaranye imyaka myinshi. Kandi uwo mukobwa umuhaye itegeko kwagenda kugushingira naye, akavuga kugira neza, bikazokugura imbibe zari ku buzima bwiwe, agaheza agakugwa kwiga isuzuguriro. Urakoze ko wishigishe tani cyamwihishamwo, bakamubona nk'umutamakazi, bakamubona nk'imburakimazi. Urakoze ko wuguruye isoko ryazanamwe amasezerano yiwe. Urakoze rutare rwacu, urakoze kuri uyu mugore uzibuye imihogo, yari amaze igihe kinini atavuga. Baravuga ngo yahuye n'ibishetani, nawe yiyumviriye, akiyumvira ibyamubayeko, akabona umenga n'agahinda yagize. Ariko noneho wari uzi impamvu, uramutabaye, agiye gushingira naye, agiye guhamya kugira neza kwawe. Urakoze kuri abo bana 6, 2 n'abahungu 3 n'abakobwa, ukijije gusoba waryamye, kuko ababyeyi babo baratunura. Hari n'igihe bisanga babwira nabi, bakisanga babakubise kandi bataberewe gukubitwa. Urakoze ko harimo umwana umwe yaratunuye, yarasigaye afise agahinda kubera iyo mwe mbi yo kwisobako. Urakoze kugiye kumugirira neza, urakoze ko amatwi y'umuhaye kumva ko yakize. Mw'izina rya Yesu Kristo. Hari umwana yaragwaye ibicuri, hari umwana yaragwaye ibicuri, hari umwana yaragwaye ibicuri. Igihe cyose agize ishavu, igihe cyose hari icyo atarose yaragikeneye, yaca afatwa n'umuka wo kuzungurirwa, ntibamenye ikibaye, kumbe byakomotse mu bwongo bwiwe. Uyu musara abohotse, uyu musara abohotse, uri musara abohotse. Urakoze mwami Imana nyagora ku ngoma ku bakobwa bawaye inyishu. Hari nawe ugiye kutazobaha ingo, bakomeze kutitiriza, bakomeje kukwinginga, ariko nawe ugiye kubashira ku ibimenyetso bigaragaza ko wamaze kubigarurira, wamaze kubiyereka. N'abakobwa 4 bari mu mpande zitandukanye, kandi ndanagushimiye ku bakobwa bakubajije ikimenyetso cyuko bagiye kubaka kandi rukaguma, kuko bafise ubwoba bw'inyubako zabaye nasenge. None wabaye confirmation, wababwiye ko bikunda, umwe wabwiye ko bidashoboka. Ndagushimiye kandi ko hari ikimenyetso ugiye kumushiriraho, aho uwo muhungu azomubwira ko amuhebye kubera ko yase ko basambana, nawe akamubwira ati ngwebye ko wase ko tujana ku muperesipiti wanje muganire. Mw'izina rya Yesu Kristo ndashima ibyo bimenyetso. Mwami Imana nyagora ku ngoma, ububasha bwawe bukoreye mu bwoko bwawe. Amasi manurandure, amasi manukureho, izi sine zite ziza nk'igitero, ndazanse amaraso ya Kristo nacorora imitwe yacu. Iyi mishatsi nimere, ubu bwonko nibumere neza, ububasha bw'Imana nibutubeko, imbabazi z'Imana zitubeko, urukundo rw'Imana rutubeko. Urakoze kuri uyu mwana
naho umukobwa yari yaraciwe muri eglise yiwe bari baramubwiye ko atazohura n'imbabazi zawe none babonye aho yacumuriye aho yihaniye naha nyene ugiye kumushira ku imbabazi zawe ugiye kumutandukana karande yamuteza gusambana gakorora inda ububasha bwawe bugiye gukorera muri we azogushingira inahe kandi azogarura benshi mu kwizera urakoze rumara nimba kuri uyu mugore uriho imyenda ugiye kumusora umukure mu mpimba kandi azosubira mu muryango wiwe yemegwe nawe umugabo yari yaramutsaye akanga no kumurira n'iryo deni uyu munsi umukuye kwica gisuzuguro ahapfukamye nahaguruke azamura amaboko yiwe agushime kumugiriye neza kabiri kimugiye kumurira ideni icya kabiri uzomusubiza mu rugo kandi azubaka byemere urakoze kumwemere kuzomwongera n'ikibondo kigaragaza ko yubatse kandi ru Kristo dawa twese ubwagiye mu ijuru ndakuni naje kandi ndagushimiye cyane ndagukengurukiye mwami Imana nyagora ku ngoma ko hari abafungwa batatu bari bafunzwe bazira rya politike ariko koko naruhara bari bafisemwo bagiye gufungurwa maraso ya Kristo bashize kwikimenyetso hari abagiye kubuzwa amaro nuko bafunze kandi bagiye kubafungura kandi bazofasha mu byo n'iterambere ry'igihugu urakoze mwami Imana nyagora ku ngoma urakoze we uri umugira neza urakoze kuri uyu muroza agiye kwihana urakoze ko nagiye kwihanira muri indi shengero azobohoka kandi azoshinga inaha izobohora benshi urakoze rutarega ubuzima bwacu kuri uyu mukinzi ugiye gukura kumuka ugukinda yakinda kubera umunyeshari basambanye niwe ahora mutongerera ko ubundi ni yarafise izo mbaraga z'ugukinda akamatunuye akamababaye bakamukoresha mu ijoro bakamurimisha mu ijoro bakamutwara mu ijoro urakoze kumubohoye dawa twese ubwagiye mu ijoro muri sasa cyenda ibitangazo byawe turabyakiriye muri sasa cyenda ibitangazo byawe turabyakiriye muri sasa cyenda ibitangazo byawe turabyakiriye ndagushimiye ku bana bawe ugiye gukora neza ibibazo by'igice cya gatatu n'ikibazo gikomeye bazogitora ku buryo abantu benshi bazocanganikirwa bitumye bamenya mu ishure kandi benshi baramaze kuyebura ko batazomenya urakoze mwami Imana nyagora ku ngoma urakoze mugira neza urakoze ko ari umukristo ugiye guteza igikorwa cy'urukundo ugiye kumuteza kuvuza umuntu afite fagiteri ye miliyoni n'amajanirwa kandi namuvuza nawe uzomukiza kanseri wewe nta fagiteri afise yo kwivuje ko kugira ngo ashobore gukira ariko ikigimba kiri mu ibere ndetse na kanseri atanguye kwidevelopa ku bwonko bwiwe uzoyimukiza n'abana biwe bari basigaye banywa urumogi uzorubakiza n'umutware wiwe yaragwaye prostate uzoyimukiza urakoze Yesu Kristo umukunzi mwiza kutivuguruza ku byo wavuze urakoze no ku bindi byinshi ugiye kuturira urakoze kuri uyu mwana ugiye kugaruza inzu yiwe bari barateje cyane n'abamurenganije urakoze ku bapfakazi babiri ugiye gushingira urakoze kugiye kubishira ku bibazo bari bamazaranye n'unu mu mitima yabo mukamanda gushimiye kubugiye kwishuriza imyenda yabo mukamanda gushimiye kubasuzugura abapfakazi ugiye gufata miri urakoze mwami Imana maraso ya Kristo nakomeza kore mutima mwera ndakomeza ukore ndakurungitse mu badandaza urudandazwa rwawe rwari rwaragunditswe ndakurungitse ngukore bageze ku rwego baramena ibanga baragenda gutora ikibuti baragenda gutora babahaye urubuto rw'igitoki babahaye ibifu bitari ryo noneho bitera byunyuka noneho bitera byanka akanya gato ibyase n'ibikunditse ariko nta mafaranga bayarose haciye haza imiryano haza ubugwayi muhira cyo ni ikimenyetso cy'uko Imana ikubwiye ngo ngwino turagushimiye ko twihamagariye ko nyagora ku ngoma ni wowe mwami w'abami ni wowe murenganuzi ni wowe mutabazi ni wowe izuba riseruka twambaza rikarinda rirenga ni wowe n'uyu mwanya dupfukamiye mu buryo bw'umubiri n'ubw'umutima urakoze kugiye kutugirira neza urakoze kugiye kuyereka abadandaza b'Abakristo bari baraguye bari bafise n'ibiheko ntibatsinya kwiyunga n'abasambanyi
kugira ngo baronke isoko. None uyu munsi ugiye kubakura muri ako gahinda kukubundabunda, ugiye kubashira mu mucyo wa Kristo kandi uzobanezereza. Dawa twese ubwagiye mu ijuru, ndagushimiye cyane Mwami Imana, ndagushimiye rutare rw'ubuzima bwacu, ndagushimiye gahimbare kacu, ndagushimiye kumanuka uduteye iteka ukadutandukanya nazo. Urakoze, komeza ukora ibindi byiza byinshi, ukomeza abana bakiziza ingwara z'uruherehere, uwo muvumo wazanye uruherehere ruteza icyankira ubuzima bwawe ndawase. Mariya jewe barayiroze, murakomeza mukonguruza amatariki gushika umva wo bivamwo, bikanka ko wemerera abandi bagusabye urukundo bari barabigunditse, wari mu mwuka w'uruzererezi. Uyu munsi ruvemwo, gandera ku murongo w'abana b'Imana. Musore wagiye kurekurigwa ubutunzi bwiwe, agiye guhaguruka iyo ari mu makungu, araje mugira ubukwe kandi Imana izobahezagira. Amarira warize Imana yayumvise, ijoro wabyutse gusenga Imana yaryumvise, inyota ufitiye ijambo ry'Imana Imana yayibonye. Amaraso ya Kristo ariko arakora amaoperasiyo atandukanye. Mwami gongo nimusubirane ubuzima, mwamagufa nimureke kuryana musubirane ubuzima, mwamitsi nimuzibuke, mwamaso nimubone, wakanwa unuka reka kunuka, wakanwa uvuga nabi reka kuvuga nabi, waba usambanye igenda, wa shetani wagari usambanye igenda. Urakoze Mwami w'abami, urakoze mugira neza, urakoze mucunguzi wacu, urakoze kuko udashimye ko umugabo aguma yitera insuline, urakoze kudashimye ko umugabo agumana isonde mu rubavu rwiwe. Urakoze mukiza, komeza umwiyereke, komeza umugenderere, komeza uwohore. Ingabo za shetani kubita, ingabo za shetani kubita, ibitero by'umwasi kubita, kubita, randura, randura, randura. Abari bagambiriye kono n'umuryango kugira ngo utandukane, uyu munsi birozi biragaruka iwanyu kandi birarya mwebwe. Uyu munsi bana b'Imana bagwara mu mutwe, bw'abanyuni bagwara mu mutwe. Amaraso ya Kristo arabohoye, amaraso ya Kristo arakoze, ububasha bw'Imana burakoze. Mu izina rya Yesu Kristo duhawe umugisha wo kuba abana b'Imana, dukuye ko ibisuzuguro, dutewe iteka ryo kwembuka no kwishurwa mu mitwaro yacu. Mu izina rya Yesu Kristo dushimye Imana kandi nzitiriye imigisha yose turose, mwayizitirira mu kuri, mu rukundo, mu bumwe, mu bubasha, mu bushobozi no mu budangarwa bw'ubutatu bwa Imana imwe rudende, ko ni mwebwe mugaba byose, ni mwebwe soko ry'ibyiza byose dukeneye kuri iyi si. Amen, amen, aleluya. Kuko twari kurira turi mu butayu, Uwiteka aradusaza duteye iteka kandi aduteture mu makuba atandukanye, turahiriwe cyane. Amen.